eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwekariguri ry'abantu batinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Tekeye moya butokire igoro yechinsa ibere cyabono obutuko bwa kyenda mutinyo gatana gatatu mwaka bwekiri bubere 2025 boirire buya omwancho omurigereria bwegetaseni kya getembe ekene kyonga chinsa ibere weekend asenchira ere yo bwikirano kegima korwa getembe TV nabo igo kurubuga takati bomucho bosongo inchingoro wa Catherine Nyabuga veni Nyabuga nero gongonya korwa somono olibwe bimanyirira nabo igo Mark Wilson nero koneke buna chibichana Mario Gingo ikirachira senchira ere Wikrano karanso iki obanentu go ikomore to komanya tiari agendere tawateka.
Togo chaka niga bateresa korwa ekaunti ya Kisii inseye kiombe gia Kenya National Union of Nurses besokire na kubwatesia abamu abo korwa chinse mogose chi county imeyense ya Kenya ase omugiro oyo obeirega kogendera bagukwana nigo batebire ose nigo batiane na goteba tibagochia kogenda gosikora na meremo goika ebirero byabo gosamagani abo abeire kagoikiraniwa na batenenili babo ase boigo baruro kubolyo gochia se wizara yobochenu kuboterana na serikali chechi county kuikirania egati ya maganio alibaba bakwerera. Hivyo tunataka kuambia serikali ya kwamba walikataa kukuja kwa mesa tusungumuse mara 3. The conciliator aliwaandikia mara ya kwanza wakuja, ya pili, ya 3 hawakukuja. Sasa tunataka kuambia ya kwamba sisi tuko nyumbani na wao wakiwa wamekataa kukuja, wao ndio wamegoma. Na ni aibu sana wakati wanaandikiwa wakuje hawakuji mpaka nurses wanaamua kwenda nyumbani. Kwa hivyo it is their failure to come on the table to negotiate. The items we have discussed here ni zile zenye tumekuwa tukiongea tangu 2017. Kuna ingine last year yenye ilikuwa signed the CPA haijakuwa implemented, na wengine hapa kama Kisii County hawataki kuongelea hiyo. SRC structure yenye ili increase to all civil servants including nurses hawataki kuimplement. Kwa hivyo tumesema tumechoka na hatutaki sasa masungumuzo hadi wa implement hizo vitu tunaongea. County government of Kisii has been given opportunity to resolve this dispute, which is a long-standing dispute since 2017. Up to date, the conciliator has called 3 meetings, consecutive 3 meetings. County government doesn't appear in those meetings, so they are not ready to resolve the dispute. And among the dispute that we have with the county government of Kisii is non-implementation of 2017 return to work formula, which has 2 items. Number 1, uniform allowance. Number 2, nurse service allowance, which was to be increased from 10,000 uniform allowance to 25,000 uniform allowance. We want the county government to address acute shortage of nurses across Kisii County government. Number 3, we want to tell the Kisii County government to ensure that they negotiate, conclude the correct bargaining agreement for nurses of Kisii County government, which we have, as a union, we have given up proposals as early as January this year. Up to date, they are not non-committal to address the CPA. And finally, to ensure that our nurses across Kisii County government who are being deducted third-party deductions are not being remitted to their financial institutions. Telling the county government of Kisii and the Ministry of Health that kindly the issues we have highlighted on the strike notice, implement them. We are not ready to come and move around, joking around, signing some return to work formula which are not implemented. We are not ready to sign any return to work formula which is not implemented. It is either you come with the money on the table, we sign and we go back with the money. Seneta we kaunti ya Nyamira omoske Eric Okongo Mugeni nigo agendereire kugikira mirobiro au ya serikali anene mono umurobiro au e-citizens oyo amatuka bwangoiga ororokanika gotwara omuchando gose obututukanu ase boigo agikire umurobiro bobo bwenya osha gokwana mu basorero imeye kaunti ya Nyamira Okongo nigo agikire getambukiro ky'umuraibense Dr. William Samuel Ruto yokorosia ekiombe gose kamati eyuera chikoregereria ogwakana kwa balia basireti abamwabo gwetera okorobeka osechinga kya basaibeke uriya genzi bare korobekana ase boigo agikeria eserekari ase kobeka emirobiro emebe eyuera chikorimna omoremi bwekemeri chae e bonus eisaine musabere umondogoro gwe President William Ruto igorona roje barwete statement una bana babaitwa masasi ababa kubonsi piba itwe serikali itamasasa nango bahata nabari gaki mwane ko serikali go itabande me ko nere ko bahata mwanje bagende yani ngyo boitoro monto mara selisasi akwe nando bayada wana jiwa se tijie taxi ngande ko bahata nani nje wononya bango la Ruto one time ikigyo ka geise ni ejaere ejae to ipuete
une bwana ashinga gie Ruto buna ilo president biji ko lima tiania bege tani arko be kaligo linga di geta inse digo di Ruto garusi wana more be fona smoro sene jodi diji ke Ruto ide digo nda ko sababa ndo minto monya ko to sabero unande bunge moroje ngoma na botambe na umuntu akaendele enyagitari boko bege kaje yasha wade una sha tegoko usema na moyo mata ole ndio tutaraja nkai go tena tuaragi ndio bora bandoro ko bunge shae kolega Onye mwaro jinga seti nechire radio naro je bakora ndi buna chibesa chire e-citizen yegiacha use mwaro je news ye buna chibesa chibire 9.5 billion koru 2022 na mheshimiwa Ruto akoreki asoeto bono ndo gutwara murembe se chingoro cheito ekara chibesa cheito chie tax chiko yuba gutambi ndo gutwara peace ekara chikadi cheito chiasha okogene nyagitari tegokoreki ibasi use mwiwe ngo bari bungende ukiaro de bikonde ni moto to kwa ne nairo ase igo ongo saba abana ya baba minto none polisi serikali ditangani ruane de minto bigo to kanya uno mugu musi oroje dalio modero yalo je de nei konga abana babe kakinsa do je nairo Ruto de bira abana bakwana ni na gaira onyo ko bakiria na de kisum de nei konga abana ni chamba de Ruto mbiaro tu ikiare bila nama tieni abete ngete nei konga umuntu gusikero oso agusi de manya ko gende ro jereria o kisum bona ki akinda ni Ruto matenga bagusimba ko geta kere bitu nei begende nene ki kienda ki kiare wo kienda ki arusi wo gekara ko rasuaria naro sebile biri toto tena oje na woigo ya to korana na Ruto 2027 abana injwani asego umodiko ni mwana tutigirite ase okurigerera chinkwana chiaye Okongo nigo arukoboria gochase abagusi kumubeka omosike Dr. Fred Okengo Matiang'i ase amasabo na kumubwatasia ase ganga yaye yokorigia ekirogo kyoburai bwense ase obochori buri mutwe Okongo nigo airera buna kero Matiang'i arasoe ase oburai nigo abagusi baranyorere egetaria kenene ase serikali mati mwariere ekara Ruto abore ni president muntu ndabwe shota renge chama yaye pako umwana umoyo ruto video ni moyi ahade tusiko museneta kagenda ka umwana umoyo gorgore imondi gorurongai akagenda inka omujumbo ruko rukunga keter gorudani akagenda ria inka ikiaro nyamuri wako umwana ine biroko momoya ngakiano enda bunge akari president era badiro ote bakale una Ruto ende tunera hake boye tunera dokumenta kurunka nka toma kiyo to moye biruko biya esikebo nande una mata karua to tebeti otoligeri likurusiko iyo tiga to rokinga kurugusia ndugato bote ngo kareto bo president eria nka ekaro to ahora kiri entra bote sikukuru kurusiko sega bakristo sabero mwana ito Fred Okengo Matiang'i bando mari bate anje kere kabira ya ntuma katwara ase Aralia obvious wana nje na wasababa gusibina to arandi unonye gotagende ndekia we kamarunse osabe nyasaye na bago toigwa torasabero mwana ito ko Fred Matiang'i mbobe aya ndoko musabero president nere utirande mwaigule nga kerege ndokere kiese ibakakora bakebo ebo nabo baito barabakonya goturwania abana babaito na barabutiga baje sinyasaye tobasabere nyasaye na rokoraki kubabeke baja meso mugusi bakehanie ese yeso mugusi na ritora atware ngegekoro kwa no gotwara omoisho pisi engia neso boibi botareki botai na watu atenga tosabese ide tuareki
Tutigate ase kaunti eyo ya Nyamira bune nchere yamo yogokora omochando bwa mache anene muno ase nyagitari enene ye kaunti ya Nyamira ewizara y'obochenu kuwatirana ne serikali ye kaunti ya Nyamira nigo yakunyire gesima kya mache ase nyagitari eyo. Nyagitari eyo nigo yabeire ose nyagitari ya Nyamira nigo amatuka magega yabeire kegotwara omochando omonene bwa mache oyore kubetereria abantu gocha amana mache korwa chinga cyabo Lyoko bakonya abaroire ase nyagitari eyo. Dr. Donald Mogoi, waziri ya afya se kaunti yetu ya Nyamira. Ronto tukua na yuro ya mangana ya macha se nyagitari yetu. Sawa ndio waliwa kiri nyagitari yetu kurukonye. Korra baringa kinga kinchiri chihuika tuara mechando meka se mangana ya macha se ngincho kambari ya macha ya kurukuwasko. Jaru tokonya upambo wa machi unita kire yaga na tuwa misi ya machi asinyagitari yetu na kero mugaba na chite ili tuchukura na promise tinga na nyari kwa sote mwana ya machi asi kaunti rifaro yetu ya Nyamira na ase umudomo kaigo yetire mutiyo yomo nibire tuwa beto kwa instructed inga to sote mwana ya machi na asiwani yetu wanyari kwa tuko ya sote wangu walibati nyagitari baro ringa to install a lot of tanks as military to what kishana ngo collect to maji yebura kebrego to collect as much as we can kegera mabati to nyagitari to ngari na padingi gutwa osekere to bia na to collect 140,000 liters igia kabira to instructing to nyara go to drill ya boho to drill within nyagitari to na boho ni sana it's giving us 10,000 liters per hour. It will equate to 240,000 liters as ritiko. Na ili agata to wakikishana macha alitoka za kuruwazi Nyawasko, our new company ya macha inga kwenye aturu koba tuko ya conserve na kuyatumia sobia wakikishana kerako kwa pampu se kerako kesi niktari tuko ya structure sobia na kia tuko bika chitangi na kuripea chini kwenye chitari ngumya asibinte bita tuboniga na bongo wakikishiro mu Nyamira na asama ya macha serikali ito asikuwa neto nyara kwa tuko ya salt guchimutu maana alinga ordinaro lugo chanyeni nyagitari na macha nga otebrenta macha kuri bimpato se mukia macha ito nyagitari maana ibono aheride tuwakira mugaba mitumbi mono na wakira watu wa mitawa Nyamira se okoba awatoeu na kutoata imechichu wakikisha na tuwasotiria maana ya macha sana bagenda kutumia nyagitari yetu ya kaunti hospital. Mwanasiasa korwa ebunge ya Kitutu Masaba Thompson Mumanyi nigo aruro kubulia nigo aborire obatwereru amono bomo kweneki wagati egesaku kyo mugusi anene mono kubwatekana nigo abarayi babe korwa orogongo rwa gusi besokire kurigia ekirogia kinene kyo burayi bwense. Mumanyi nigo amuchiri eriogi ndiye negatigwe ritkure igoro asa matanga yoko mwene nyagosira Catherine Nyamato elio ria murengete komugikiria omoske David Maraga aseboigo amenta kurobo semia gochia asa basai gotiga gotume kwa bobe na banasiasa na boigo nigo akwanira ekamati ya rosuwa no muraibwense wakana bali abasirete abamu abo chinga kicho korobekana kwa basai beke gorgia Gen Z. Thompson Mumanyi koru constituency ya Kitutu Masaba itangani kabisa no koiraneri president ya ito ya Kenya bunambo ya mono asingencho anyarete kuri organize nga abantu baumire goja na bwato moroberi bwoko ba compensate amatuka ya nanete 120 tumanyete na justice neje erorekane wetera abana abaito baumite ba genesi egere banyare konyora haki yabo egere na bari banyarete ko babagusiri abamu abo barore na banyorire justice at the same time ndaetente bi genesi yaito ngate abasinge ya compensation yeye banyare ko bagutumika ne biongozi ibitagete binyoro umarufu gochibosie gasto kogenda babe very careful and cautious na kubwa mono security nero yaito nero na ba requested wherever bara enderere gotakwa amangana kwerende amandamano babwatiri jiko buneta keire chinkwana gwetera abantu barenge goteba nga CJ former CJ Maraga
no mheshimiwa oito bwate nere twatogara tibono Fred Okengo Matiang'i yarorekanete abantu bakungusanana lakini bagokemea Maraga inche buna omwana ogusingo tebana erinja renge kiorokererie kia Maraga no mwana ogusi na Matiang'i no mwana ogusi ntobugata bagaka banene kurugusi nabangina au bare bange barangeria abana aba bonsi kerera arorekane na ngororekaniro bwate chinguru lakini ntokora igasinge nje okoroki ense yaitu nangi kegendere tinantwe chogati kuruka abane bakurangeriku babeku sitting room bakwane rubuya oyitorarore na nabwate chinguru tomotebi na tigato mobwatesi bonsi nabaya ondita yore mobe ntokora igebe na nenjera yokobagana chikura Mwancho murigereria toko chigoso as toko nda asumutimo komoke imiye studio ngwira na tore asentunda ya kabere togenda gukomanya igati ari agenda twataka anene muno koro asense mere ya siasa kuri studio ya kabere toko so achituka toskare ngwira na tore Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati ya ndonsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasaje kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaje chigage emerongebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bogo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinia omugusi ase eningo yae yabere gekorwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane au abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boigo abonjereria ibotani na Wakenya pamoja sako iyonyore obukoreri ubuya ase chinsebona obosemigoro yugutumiki bw'ikibesa chilon munam development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boigo chi advance loans boigo nkorantura muri kibesa
mpesa ase uri kose mobile payments. Kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco iliobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sacco ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within usi wanaintu tora rogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sacco na gosegwa ase sake ese walibatara join please njubwango mo join tukini esako yeito bagusi yeito esa magenda Wakenya Pamoja you our concern. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire nirebuja nande biyemono asentundiye nigo egokonelia ebinto aserigori erianse kegema asetauniga ya Busongo koni bare ebinto asensemo ya electronics electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechisime asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirogo chibesin nebinde ebinge asensemo ya cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits sabuni nebinde ebinge koni bale soda juice asensemo elia hardware koni bale power saw generator piano amplifier mixer public address systems nyange solar panel naboyigo asensemeli ya stationery koni bale geometrical set erangi jebikoroto chikram calculator rubber toy semoyende nkoni bali tissue papers savet chidapa sanitary towels toothpaste karutari kwiba toothbrush boygonkoni bali fridge ajirira unyare kwegurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintu gurite asosao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady I guess roundabout ya Busongo asa mange kwana no director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na maburi ande amange oratware sin number 0722 237187. Karibu sana na inde omwanchi wa omurigerire mukonye bo murayiwensi ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo aigereire egetambukiro kyo murayiwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto yokorosya ekamati era chikoligererie chiamate chiri chiasirete abamwe abo chinga kya basabeke korigia Gen Z bare korobekana na kubakana ase boigo akwanerose nigo kukwana korura ke yo South imyairige yo Marakwet Kindiki nigateba getambukiro kyo nigo kwene kyabuna chifamilia chiria chiabete chigosiria abamwabo ngonyorwa chire ange ngoikachirange na boigo gotinyigwa amaliga na korenta abakenya amo. Juzi Rais Ruto ametangaza ya kwamba kuwe na mazungumzo ya kuridhiana na ikiwezekana kuwe na malipo ya aina mbalimbali ikiwemo kuombeana msamaha kwa wale ambao waliathiriwa
na mambo ya machafuko. Wale waliharibiwa na mambo ya machafuko ambayo imeletwa na mambo ya maandamano tangu mwaka wa 2017, kwa sababu 2013 hakukuwa na machafuko sana, na ile ingine ya 2007 kulikuwa na mechanisms ambayo ilitumika ya kudeal na hiyo situation. Kwa hivyo mambo ya maandamano ya siasa, wale wameumia, wengine hawana hatia, wameumia kwa maandamano, wengine wameumizwa na wakora, wengine wameumizwa na walinda usalama, na walinda usalama wengine wameumizwa na wananchi na wakora katika maandamano. So this accountability is to bring closure, to settle accounts, to reconcile with one another, to say sorry where we have wronged each other, and to be able to offer reparations and appropriate compensation in cases where it is necessary. And this involves both civilians and police officers who have been injured or who have been harmed because of protests and riots that we have witnessed since 2017. Kwa hivyo tunaunga mkono hiyo maneno ya Rais Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga, na sisi kama taifa lazima kutoka sasa tusiingize vita kwa mambo ya siasa, na maandamano ikifanyika ifanyike kwa amani bila kuharibu mali ya watu, bila mauaji, na wale wameathirika wawe ni wananchi, wawe ni maafisa wa polisi, wanapaswa kupata malipo ama kupata pole zao ili tuendelee kama taifa moja. Enkwana ya kindikinigo ya iwoko boko no mwaziri woboreni boime omoske Onesmus Kipchumba Murkomen ase ayegere nagoteba nigo barache gwakana baria basirete abamwabo gochakera umwaka wechiri 2015 nagoteba ewizara yoboreni boime nigo erache okora emirimo na gwikera chiamate chiria chionsi eriokoko erikoba engora ya bene. Mheshimiwa Rais akishikana na former Prime Minister His Excellency Raila Odinga watuletea mwelekeo ya vile tunaweza kuleta Wakenya pamoja, na wao wakaweka pamoja ile technical committee ya kuangalia mambo ya 10 point agenda ili kuhakikisha ile memorandum tulisign. Wewe ulikuwa the main advisor yao wakati ilikuwa inatengenezwa. Ile memorandum tulisign iweze ikatusaidia kama Wakenya tuhakikishe kwamba nchi yetu inaweza kusonga mbele kwa mambo za haki za kibinadamu, kwa mambo za maendeleo, kwa mambo za mengi ambayo tumeandikwa including devolution. Na ninataka kushukuru Rais kwa sababu kwa hiari yake yeye mwenyewe ametoa mwelekeo wa kuweza kufidia wale ambao waliumia kwa maandamano tofauti kutoka 2017 mpaka sasa, kwa sababu kuna watu waliumia bure, kuna watu waliumizwa bure kwa sababu walijipata katikati ya goons na kujipata katikati ya violent protest. His Excellency the President ameonyesha mwelekeo mpya na ameleta ile direction, na wale watafidiwa ni pamoja na polisi wetu ambao wameumia katika maandamano. Katika wizara yetu ya Ministry of Interior tumejumuishwa kama wale ambao watasaidiana na ofisi ya Profesa Makau Mutua kuhakikisha kwamba wale wanafidiwa ni wale waliumia na wanapatikana na kusaidiwa kwa chini ya siku 120. Nataka nikuhakikishie Naibu wa Rais, tutashikana na Profesa Makau Mutua na timu yote yenye Rais ametenga kuhakikisha kufanya kazi hiyo. Tutamaliza kazi hiyo kwa wakati unaofaa ili watu wetu waweze kufidiwa kidogo, kwa njia kidogo, angalau wajiambie pole. Shinga kechecho mokonyi bomurai wensi Professor Abraham Kithure Kindiki nigo amochia chingwana chomurai wekia makeregia DCP Moskeri Gachagua as echabwatoka emergency ya Amerika igoro yababegu bekiombekerekia Al-Shabaab. Gachagua as chingwana chaye nigo charekana chokumobwatirania murai wensi Dr. William Samoei Ruto na babebu abo asebono Kindiki atebire Gachagua nabo nreto gotukwa na kwena na oroboti igoro yababegu abo bachandi
bandire aba Kenya chinsemo ao. I hear there is a leader who spoke outside Kenya and said they have information that can help us preempt any attack by Al-Shabaab because they have information on who and where plans to terrorize Kenyans are being made. We therefore want to ask the relevant agencies to make sure that the people who are saying they have information on terrorists and criminals, they must be held accountable and they must record their statement so that they can help us to investigate, establish the issue and make sure we protect Kenya from harm, from bandits, terrorists and criminals. Mimi nimesema hivi. Nimesikia kuna viongozi wameongea huko nje mambo mengi. Sisi hatujali ile mambo yanaongea ya bure ya siasa na matusi. Kwa sababu kama ajenda yao ni matusi waendelee nayo. Kama waheshimu viongozi wa Kenya, shauri yao. Lakini Kenya ni kubwa kuliko viongozi wao. Taifa la Kenya na usalama wake ni muhimu. Na kwa hivyo wale ambao wanasema wako na habari ya mambo ya ugaidi, ya mambo ya Al-Shabaab, lazima wajibike. Lazima waandikishe taarifa na watoe taarifa. La sivyo wachukuliwe hatua. Omusangirikano yo Ruto nigo amochi abali babeire bakwamereria emerobiro ya empowerment anene mono abali bakwamereria kwarigania abana bona ime. Kuna jamaa mmoja alisema ati mimi nimeshusha standard ya State House. Ati hapa State House ni wale wadosi ndio wanatakikana kuwa hapa State House. Lakini hawa majamaa mimi ninawaambia sijateremusha standard ya State House. Nimeinua standard ya mwananchi wa kawaida pia afike State House. Ni kweli ama si kweli bwana? Mimi nataka munisikize kwa makini. Leo hapa tumekuja sio siasa, tumekuja biashara. Kwa sababu mimi nilisema every hustle matters. Ni kweli? Biashara ya kila mtu ni ya muhimu. Na ndio tulisema mambo ni bottom up. Yaani mle mwananchi wa kawaida pale chini pia na yeye ainuke, ndio usawa upatikane katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli my friends? Ni namna hiyo. Na nilisema ya kwamba biashara ya kila mtu itaheshimika. Ya bodaboda na mama mboga na mahawa mahasla itaheshimika. Ndio Kenya kupatikane usawa. Ni mnanielewa my friends? Sikizeni bwana. Watu walikuwa wana Chapto kiretaika mirongo 35 Tagabo mwa umuregerera gitembeti Kiunga weekend chinsa ibera senchira yo wekirane umwero nchengoro kwa Catherine Nyabuga veni Nyabuga kikorasomo na wimanyeriro makiwisi nero kone kyabuna chibichana maregingo ikirachira senchira ere yo wekirane twarbo rigere boro
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati enda usialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinia umugusi ase enengo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bari chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikumpani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boigo abonjereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyo nyore obukureri ubuya ase chinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boigo chi advance loans boigo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarire chiabo chire asungu chubusongo kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isongo chora Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate branch chito ikomena chire within usi wanaitu torono konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosebwa ase sake ese wali batara join please njubwango mo join tukini Sacco yeito bagusi yeito esa magendo Wakenya Pamoja you our concern.
Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebintu aserigori erianse kegema asetauni ya busongo koni bare ebintu asensemo ya electronics electricals chibirika chibasi chiestima chiufa chi TV tabletop cookers chi microwave chi dispenser chi blender chi radio chi chararani chi blow dry chi socket chi cable chi bulb chi bulb holder chi heater nebinde ebinge phone accessories na chi charger chi USB cables earphones wireless ports nechiseme asensemo ya household nkoni bari chisane chithamos ebikombe ebirogo chibesin nebinde ebinge asenseme ya cosmetics koni bari chibody lotion chispray chi air food makeup kits chisabuni nebinde ebinge koni bari chisoda nechi juice asensemo ya hardware koni bari chi power saw chi generator chi piano nechi amplifier chi mixer public address systems chinyange chisora panel naboigo asensemeri ya stationary nkoni bari chi geometrical set irangi jebikoroto chikram chi calculator chi rubber nechi toy semoyende nkoni bari tissue papers chi serviette chi dapa chi sanitary towels nechi toothpaste karuteri kwiba chi toothbrush boigo nkoni bari chi fridge ajirira unyare kwegurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers